Ngiyababingelela abantwana bayingcwele benkosi enkulu yasekuphakameni noma yasebuhleni bokuphakama inkosi uNyazi lwezulu. Isihlabelelo engizocela ukusihlabelela angizukuhlabelela sonke zohlabelela nje noma ivesi elilodwa laso. Isihlabelelo 49 lapho sengiphuma emasangweni phakameni ngihlobe ngiphelele ayiwe nhliziyo yami emanikele umoya wami ayiminduze eyasendle uhlobe ophelele. Lesi sihlabelelo hlobo zami ezinhle enkosini kuyaye ukuthi mase kulaphaya kule ndawo ekuthiwa kwabheka bezayo inkosi yamaNazaretha uNyazi lwezulu seyisiphila amazwi ayisithembiso sokuthi esize kubo uNkulunkulu uzokubathethelela amacala ebebekade benawo bazongena ekuphakameni bese iyala thina esenyameni ukuthi masenze kahle ngoba ithuna umthetho walo liyabambana kanti futhi nomuntu uyalahlwa ngemisebenzi yakhe. Kuyaye kube sekunikezwa izingane imbali namanzi ibese zibusisa amathuna bese kuhlatshelwa lesi sihlabelelo. Ngizwa-ke kungifikela ukuthi ngilihube leli ivesi angiqondile ukudla isikhathi kodwa bekufikelwa umoya ukuthi ngisihlabele lihlabelelo. Incwadi kaJeremiya 8 ivesi lika 20 ifundeka kanje. Incwadi lena ebijwayele ukufundwa inkosi yomusa inkosi uThingo lenkosazana ithi ukuvuna kuphelile ihlobo lidlulile kepha thina asisindisiwe. Ukuvuna kuphelile ihlobo lidlulile kepha thina asisindisiwe. Amen. Zihlobo zami ezinhle enkosini, le ncwadi engiyifundayo ngifunda ngoba umhlangano uyavalwa noma cishe ngabe uyavalwa kuleli sabatha uma sibuka ukuma kwezinsuku. Ngabe ke yini thina esifundile besifundiswa uNkulunkulu selokhu unyaka uqalile noma selokhu sibile ngamaNazaretha iziphi izithelo ezinhle sezingakhonjwa kuthina kuthiwa sizitholile ngokuthi sigcine imihlangano, ngokuthi sihambe imihlangano, ngokuthi besijakadola phambi koNyazi lwezulu, ngokuthi besilandela luye Danhauser, ngokuthi besilandela luye Gospel, ngokuthi besilandela siyegebisile na. Ikuphi okuhle sesikuzuzile? Angikhulumi ngezinto ezimaterialistic like mhlambe ukuthi usuwine imoto, like mhlambe ukuthi usukwazi ukulobola unkosikazi wagana, kodwa ngikhuluma ngezinto ezokukholwa ukuthi ngabe igama lakho libhaliwe nencwadi yokuphila. Ngabe umusa okwaziwa uNkulunkulu ukuthi amacala onawo usuthethelele wona wazuzile yini? Ngabe sebefikile nokhokho bakho bazosho bathi iminikelo okade benzela yona esihlalweni noma eLatini elikhulu iyemkeliwe ezulwini base beyathethelela amacala abo sebengenile ezulwini?
ngiyakhumbula ngixoxelwa indaba kankosikazi owayeganile. Lo nkosikazi wayengowakwaMchunu eganele kwaPhungula. Lo nkosikazi uma ngabe kushiwo kuthiwa wabe engudade wabo wenkosi yamaChunu endala, inkosi esanda kukhothama, inkosi uSimakade. Angilibizi igama lomuntu omdala, ngiyalisikaza ngoba ngenzela abangcwele bezwe ukuthi ngikhuluma ngobani. Lo mame wathi mangabe eseganile esengumakoti nje, wasisola waba muhle, wabeletha, wadlula umntwana emhlabeni. Waphinde futhi wasisola waba muhle, wabeletha, uthe umntwana eqeda kugaqa esezama ukusukuma egijima egcekeni, wahlatshwa ikhanda, waphinde waphela ezandleni futhi kunini. Yenzekile lento, abantwana baze baba bahlanu bedlula emhlabeni. Babe sebeyahamba nomkhonyana wakhe uPhungula, baya enkosini yaseKuphakameni. Yasithi inkosi yaseKuphakameni bakhathazwe yini ngoba labo bantwana bakuyo na? Uma bephindela emuva befike bika lolu daba, abomndeni wakwaPhungula bese bengena ngako wesifazane. Umuntu wesifazane ke uyaye azwele mangabe engabathola abantwana, ngoba kunamagama agcina eseqhamuka kuya sebizwa ngayo, mhlambe kuthiwa uyinyumba, kubizwa yonke into, mhlambe kuthiwa abantwana uyababulala ngoba mhlambe ekhumbula isoka lakhe, kushiwo yonke into abacabanga ukisho eyinhlamba nengafanele ngabe iyisho umuntu usuke sesimeni sokuthi akabathola abantwana noma baphila abantwana abazalayo. Kwagcina sekuzwela kuye mabethi thina siyamazi ukhokhovula wenyanga esingathi masiya kuye bese kwenza ukuthi ubambe sigone sikwazi ukudlalisa abazukulu lapha egcekeni, ngoba le ndaba yakho yokuthi uzokwazi ukufuqela amaplate nje kuphela ayizukusebenza lapha ekhaya. Sakhipha inkomo sikulobola, umfowethu uPhungula wakhipha inkomo ekulobola, kufanele sizibone ke inkomo zibuya kanjani. Kodwa uPhungula azange complain abantu begceke. Wathi mabe kubika lokhu uMamchunu umyeni wakhe uPhungula, wasethi umyeni wakhe, mngami ngicela ukubuza ushushweni ngoba inkosi yaseKuphakameni isitshelile nje ukuthi asingahlupheki ngoba abantwana bethu bahleli kahle la bekhona. Aphatheka lo mame, umama phela beneyintseko kwahamba ukuthi bese zadlula abantwana baze baba yisikhombisa ke futhi manje nabazala emva kwalokho sebebuye enkosini abazange baphila. Babethi mabeqala nje ukunabuzela behamba egcekeni, bagula baphathwe isisi noma baphathwe ikhanda bese beyadlula emhlabeni. Uma efikile eKuphakameni elindile emadokodweni ngomhlangano kaJulayi, njengoba kumhlangano kaJulayi inyanga lapho sosihleli khona emadokodweni emhlanganweni phambi kwenkosi yethu, silendele izwi lizosikhombisa ukuthi asenzeni, asambe sokwenza mufu umsebenzi. Mhlambe lithi akuhambe emgidini, mhlambe lithi akuhambe kosebenza abhebezayo, mhlambe lithi akuhambe kosetshenzwa intanda, kuvuke nasekuseni kusebenza kuxoshwe izibusiso bangcela abahle. Wathi salele uma ngaphosisi babengakayi isiguquni sika 4, wathi bona esicabheni, icabha zakuqala ke zaziba nemifanto okwazi ukuthi ubone ngale kungena isunray khona uma ngabe kunonyezi kokuya ekhanya edokodweni. Nangalezo nkathi kwabe ngathi ubhekile wabona ukukhanya okukhulu kuza edokodweni lakhe, kwase kuyangena kwaze kwaphelela. Kuthe mase kuphelela kwase kuba umuntu. Wathi umebona wabona ukuthi hawu inkosi yamaNazaretha le, hawu inkosi yamaNazaretha. Wase eguqa ngamadolo athi inkosi yami, yasithi inkosi Mamchunu, nkosikazi kaPhungula, ngilandele. Yavula isicabha inkosi, ayabe saphuma ngendlela ebingena ngayo, yabihamba. Wabe khabzela ethatha inansuka no14 ofaka okhalo, wathatha inansuka egaxa emahlombe ephuma ijaha inkosi. Wathi enganakile yabi yowela umgwaqo, naye wabe wela yadlula kuBhekuzulu, endlela ithi uBhekuzulu, wabe la naye yathi waseshona phansi eJudiya emfuleni, naye wabe khona estation sesibili. Yaphenduka inkosi yambuka kancane, yasithi ngithi ngilandele nkosikazi. Yathi suka, yathi misinga ezansi kwenkanyezi, yasithi sizongena lapha. Ikhomba inkanyezi, kunenkanyezi ke lapha kabheka bezayo. Kwabe ngathi kuba nesicapha khona. Sathi masivula ke lesicapha bengena khona, wazibona sebekomunye umhlaba bangawazi. Inkosi yaseKuphakameni akangabe sayibona, kodwa wezwe izwi ngoba wathi mefika lapha uthi uma ixoxa lo mame uthi wafica amaqhugwana amaningi ayemahle kakhulu. Ngaphandle kunotshani obuhlaza ngendlela esimangaliso, engathi nje akufika ubusika kulelizwe. Lapho
sondela Tsimini yaseiteni yo chabulai yephelele sengingena ephakameni ayiwe nhliziyo yami emanikele moya wami menduze asenhle uhlobe ophelele wabe sezwa izwi bangcwele benkosi limkhomba lithi hamba uyekulela doko hamba uyekulela qhugwana ufike ungene kulona kulapho uzofika uthola khona abantwana bakho njengoba bafuna Chwa wathi umevula wayifica ingane zakhe zosikhombisa njoba zinjalo wayifica idlala zizinhle igqoke kahle zifakele eminazareta njoba ngiyifakile nami uthi wathi mengena kulendlu wasaba wangazi ukuthi enze njani ngendlela kwakuclean ngakhona inhlanzekela lapha uthi yayisimanga uzathi mazimbona lezi izingane zase zimbheka zase ziyahleka kakhulu uthwathi mebona phakathi kwazo waphinde wayibona lenkosi asekuphameni kade emlandile seyihleli phakathi kwazo lezi ngane zikakele wathi bengikutshelile inkosikazi ngathi abantwana bakho musukukhathaza ngabahleli kahle bahleli nami umbuzo uthi noma incwadi ithi ihlobo lidlulile ukuvuna kuphelile kodwa thina kasisindisiwe umbuzo ke osalayo uthi njengoba umhlangano uphela njengoba inkathi engaka iphela idlula osuyihambile kuNazaretha yini ekhombayo osusewayizuza wena ongayikhomba ukuthi cha mina ngiyazi ukuthi abakithi sengabanikelela bangena ezulwini ngase ngiyaboniswa futhi uguaranteed ukuthi basezulwini yilezo zinto bantwana benkosi ngalesikhathi salimhlangano ekufanele sikhumbuzane ngazo ekufanele sazi ukuthi masisuke sisemhlanganweni izinto esiyayizenze ukuthi sinikelela okhokho bethu ngoba namacala abahamba bewenzile sengizokwehlela ngezansi kukhona indaba engifikelayo ukuthi kungenzeka yini ngiyakhumbula ukuthi kuze kwaba kabili uNyamandala ubaba mkhulu efika emzini wakithi eYideni enhlanhleni ezovalelisa wafika ngoAugust ka1934 bathi wafika futhi ekupheleni kwaFebruary kuzoqala uMashi ngo1935 bathi wafika wakhuluma amazwi afanayo ekhuluma ngothando